is my village. Netum arong jongsi wangji protangte first Ladakh lo ka stop nangji adim. Jongsi Labamhso dim chin ne protangte opposite of Chukhila Higher Secondary. Labamhso dim nang le lo protangte lapu hanlo nili tumarong ki wang nangji. Arong amen lake lindok rong pipu rong pi arong. Netum arong jongsi rangsu elo protangte Arvin athuki phocheng ji a hemadon ke lahno lapen ke second next ke lake nili tumhem lahenlong ke nili tumhem mangke. Rong ang bong mate rong alu nang lucok lu petang te lahan lo a view. Nili tumarong lake cool truck an kaching wido tok bi rong pi ingti phangcho rong hang lapan ke nili tum tiso. Bonta adjustment apai ke ong nai lake rong pi hano lapan Labamhso rong lake rong pi arong. Actually ke nili tumarong lapuson at work ali danangji. Athe CM tuliram ro hang dream project. Every constituency pan kipi 25 crore of sports stadium nili tumarong sido. Labamhso CM dream project lake lahan lo. Achar pen jong silang protang tel lahan lo a stadium ke. Labamhso dim pan lake Nilip Sports Association pusipu. Halabang lake indoor stadium lapen labang ke community hall lapen labang ke guest room lo. Labamhso Stadium nili tumarong sido kokmenjok black topping tuwar kali pustame interlock tuwar bangke selam te mepigji. Sitame lapuson atuwar bang selam le non bonta nili tum lapuson si kai kita ke phutuna. Arong tin sitame village headman pudo nili tum arong village headman ahem lake lahen lo. Rong ang bong chit rong center point lang te Ladakh lo. Laso sandboard lake nili tum arong amen si tongji aprangke lendok ong tipo. Bonta non ke ki try to anlo. Lapan Labamhso sandboard laki han ditum bihek pen semedolo. Lapan ki halapu ninung kido a inglong kidam tanga vlogs ahud nili karlupon adim lo. Labamhso vlogs jong sinang tum lang lelang protang te link description ong sidolo nang tum check dam ra lang nam tame. Pinang antum nili phanangkar jubang do nili kupia thorom lopu bonta nili ke inut Christian lapan nili kiduna monduli agilja protang te lahan lo. Nili tum amonduli amen lake rong chedon Baptist church pu. Nili tumarong sakuri ke do hem pulatang telai don belang rong pi hem lo. Pamu penik pu nili tumarong cool truck kaching room do pu. Lasi phangcho la penik rong hang atum atu bangke lahan lo. Nili tumarong nomna ke greenery olang thengpi thengphang ha hai vil velang nomna ke leadership sa silang. Nili tumarong thengpi thengphang leadership chotkali bonta lang roi ha samidolang. Bihek ako mate metric pass pe ako ke Labamhso lang roi loksi jurpu tu ben lang kaching lulu lo bonta non metric pass dal po bangke lahai alang sun bangke tengni lablo. Oh my god ning so idlo men hiru ge the so kali pa pen lo ne thengno pen harui pe ki ik so ma oh nili ke bang lapu pen lo lapen nili tum arong pa jut protang te lahala dak an hello labangke bom pen ki pu phangchor pen ke rong hang at r2 lo lapen ke haladak lake ki thi ki jang tum phan ki bedim mate thiri lo nili tum arong lake kado ko beta Christian sa si posi thiri si adim si pinchong lo. Rong aju protang te lasono inglong arai lahahen lo. Ne YouTube journey non headpen kalilo start RG ding pig lo. Bonta nili nompuanta nili tumarong nangpaklang klang lasi pini Labamhso video vlogs take nili tumarong sinampaklang pon lo. Bihek ako jasmet lang kachinglu na adim protang te Ladakh hen lo. Aprang prang ke lang thipik lapan ke harnuk pik an. Bonta non ke lapusong kalilo chilar lablo. Lapen ke aprang dolong same Ladakh sidolo pupu bonta nonputa government mate council tumben RCC a bridge ke nam pipelang nonputa thengpi pensi mithang si kada chupna bonta non lang ke thipen ha jok rup lablo lapen non ke apusong si chikim nang lo mithang si sipini Labamhso vlogs la ke lapan si kang ton bolo. See you next video. Thank you so much. Bye bye. Kadom.